mahama no ye mompa ye obia mompa ye ma ne ma ene na busua na enome ordinam Ghana 7 months impo na mo hira saa na obi beka se na akọje nso ebu nkramofo aso dan ho saa ni mpo na obewu no na afi de odwonso fa ne bemba mu a roba na odwonso fa odidi mi mpeche onu obi ani asem papa iba ye Ghana ye ho kire yen onim nyame obi ayesi Nyankopon aso dan nanso enam politics ya ye na anu asem no ntino eya na se yeka se MPP fo ye ni awre ho sa na ya na nye mi apietu ntimi nka nkire mu se eyi Dr. Manibu amamo ni adekọ enye me dede na emo mi nsu puepue na mi mfa mu NDC de enye no kore ye wo ha ne ye wura dwonkuma Nyankopon to nsa frɛ no ye hu nsem NDC fo kan ye obi a wa yale a wato no kon na nyame ato nsa frɛ no NDC fo kan ya nanso no mo wura fi se ewiase enye oba akofo no nanane abrewa na se eka onyonko ne na wo sra wo kina sem Nyankopon kwa nenim ene plane crash yi akofa sa wuwo ya bayi enye power tap mahama enye ne hono mi na bini ewiase se Nyankopon so nsi ohina akofa henkyesha ehya wokwa baby papa ya wura ne nkanche a wakanche sese wani o mampani dia Ghana ehye ene ne hwe papa we wa esetimaka ono anani ohun na chi ehun ni chenchen so ehun nani me ehun se yewura atamis no di nanim papa we pe baby e ma ne fai we anya allegedly wasi Nyankopon na yi na sin chen na de naba nanu ya so amisata edi nachi eno so saa dwedwera wo yehun baby papa ikofa ye wasi akọ wurewure mu asia banyankoma de ne nkanche ahoro nti ajana wa ajana tu wurewura baby nti ne enipa enko enipa nwotwe wo defense minister ne wo science and environment minister omunyina away bus edi enipa nko na wo ye nko na wudi ade da bia briche ebi ma de bom hen na anu yi na nanado ekọ aburuchire na plane a otim no na ohwe nieme nko yie eneja oluman osi fom eno kope fufuro baaye na wo tu kwan na okọ han plane asebi ebebo no ho ban ne ade NDC fo se ya feli wadwali plane mu ntia sebi ya papa no wongu no mo wishi owu ama na nado no mo wura fi so owu nso dwuro mo kwa no ene wiase nso no de ye hira no ontimi mo ni dua na enye yie o mo ensema mo kafa na nado nyina na NDC asa da na eba mo so yi ensema mo ka obi to esu obi di hunto NDC communicator president ho se wo bobo nkura plane crash asisi ti ade ne Nyankopon fa plane crash nkum na nado na odo nsa baako kire obi so no na nan no so aka no na ehwe wo so ene mahu modi ankoya baako mienu o wenwotwe enye mahama ho no mi na bini enye no mi na papa betena konwa so eno mi chenchire nche eno mi kodi awu eno mi ebo man hia man enye bia ni na anu ye nkwala makomako 16 emabunu omunka nsuo da ye kwa soli abo ye kwa soli dwura wo mko papa ye ntimi antinta so anhye busuampo empa nkuna se da bi nyame na di mo no ogie anye bibim no mampani metamachi wote ni ba ko ni ehwe ne nkwan Ghana fo akoto aba mu obu ama mu oboni wonu odidi mi mpeche onu obi ani asem papa iba ye Ghana ye ho kire yen onim nyame obi ayesi Nyankopon aso dan na okọ han enkrofo atorofo ensem trofo atorofo se mun se Nyankopon aso dan afi wodi ntitimu na se on se na hwe ne hono me enehwe mama hono me se dia koso nyina ne tiri so nya de bebo obi otimi bopa yo bopa se ye ni di ni patem ye nguga na mpanifo ani mu ase na Kevin Tele ya enome aka ni ba akọ pe baby papa e ho akọ no wote na odwojo no ho vice president ni kwa pam na takwa me den bi na odi na Mahamadi na kwatenam na Kevin Tele na wabobo aposa akakaduro no onu momuti dan papam ne mframa papa fa no Mahama so atiase enti media de America ne say Mahama no ya mompa ye obia mompa ye ma ne ma ene na busua na enome ordinam Ghana 7 months impo na mo hira mu na sa 3 years 3 months se hwan na aka 5 months na aka no Ghana one where you be to akotena Togo mini voice
asɛm na esi no very very sad, but then again NDC for no we share videos ni bia, then if you are not careful you'll be tempted to say certain things, but nyina no ye de be ye addition de because me share video asɛm jamfi mutala mu nyina dim se yenku na ado ne bawumia so anado no bedi o man so no de free education aba no mope akonya bedi nti yenku na ado na ade na monto monkase yento aba na yenyini mfresh ni yenku no na munya kwamra so obi catch se na nado or oracle bi on so a so many instances are and etiam na nado a it come back to them bit mama so many instances so nti we no say youth na aba no omudi we ya asua de hu se wi ase ahaban dadate na foforo so te so opese obi wu a na onipa no boni ni no ho a etimi edane ba wo so so na me ewu na o mawu no de ye me ya kese pa ne se when I watched the video amama is so sad say wo Ghana na wo do ho join NDC a uni future bia a whole ministers, not ordinary people, a whole ministers are ewu ni etimi do mu nyina gusak mu. Can you imagine? This is very 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 bad. Nipa abrochira ayewe nipa obi wu a ne last respect is very important. Yeah. Very very important. Nipa ne last respect a major thing cross or tiase. Ne nipa wa wu do mu nyina gusak ba kum amfa ma obi o expect military anase ayi e dia soa obi. Can you imagine? This is very 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 disgraceful. Enti se wo Ghana na wo se wo de hu kodwon sa party we ya na minim de how ohia ne last respect no masi se o mu nyina agu sack mu sack common sack ko sack ena obi esu obi me say I was so emotional when I saw this. And I was also disappointed. Just eno amana ye me yam more. So in this Ghana until ube sumo minor, this is how they're going to treat you. Oh, it's very sad. Until me, I would they met my can because thank you, yeah, me that's it. Thank you. Campus 4 minutes. Okay, senior. Good evening to be evening. I'm say reach about minor. Na Ghana me bone careful. Nanado say so do hu tunyame so na wo ginyame dia befo be kan sem be yeniama bebre nanso emben sa short statement now here na end one mini statement no ways is very dangerous. It's very dangerous. Fine ebia nanado ade ba ko menu bi obeye no one na nya ade ba won tumi nye the whole demonstration na won ka say everybody kum na do manye everybody kum ba wo manye because of too many power awo painting but yenya panyine bia ma sa time no asofo bebrebe na no mo Ghana no obi am be condemn say sa de na mo ye no nyenti mu njai so ne hwekwa ma na sa no bi be ka se na akọje nso ebu nkramofo aso dan ho sa nipo no obewu no na afi de odwonsofa ne bemba ma rubber na odwonsofa rubber man sa na otumi adwonso nti ade bi ayeye nsem bi ade ya no ka no na you very careful le kompanti for because obi an sisi a edi na chi obi an spiritual background a edi na chi obi na ma woni ma de edi na chi o nti ade a woni ade bi anya no kwa na nkantu nipa no so me ya me ya na meka na say na me for mo crancy amen because na esi no bi an ho e betumi ayeba